The vote of thanks. Ngiyabonga director of ceremonies ungipa ithuba leli ukuthi ngibe phambi kwenu ngize ngibonga ngingakaqhubekeli phambili ngokulibonga ngizaqala ngokwethula inhlonipho yami enkulu kakhulu ngaphansi kwenkosi yethu sonke ubaba honorable Chief Mtana Khumalo engu-President ku-Chiefs Council in his absentia. Siyamhlonipha ubaba wethu ngoba sisesigabeni sakhe. Kanti-ke ngilandelise ubaba wethu onguye obengumhlonishwa wethu esithi nguBest of Honor, honorable wethu uMr. T. Nangagwa. Siyakuhlonipha honorable baba, sethula inhlonipho enkulu kakhulu ukusivakashela endaweni yethu yemubi, uzizwe uhloniphiwe Nkosi yami. Kanti-ke nanzelela ukuthi sinama-ministers, ama-deputy ministers abaphakathi kwethu khona lapha bazizwe behloniphiwe. Silabaningi khonapha bakhona ama-members elunga ebandla elibusayo eleZANU-PF engingeke ngibaqambe ngezikhundla zabo, kodwa nginanzelele kakhulu ebebephansi kwami ukuthi sinamalunga awe-Central Committee members abekhona phakathi kwethu lapha, labanye kusehla ku-province kuze kuyefika la ku-district lani lizizwe libongiwe badala. Kukanti-ke phakathi kwethu lapha nginanzelele ukuba khona kukamsekeli kaSikomiti wethu umama uMrs. Nto okuyi-district yakhe ibuyo naleyi lani mama lizizwe lihloniphiwe kusigaba senu sebubi, ngoba namuhla ngathi kubeli second city iHarare nale nto njalo. Ngiyabonga mama. Ngingakhohlwa-ke njalo nginanzelela ukuthi silo CEO we-council yethu yobubi uDr. P. Mlilo phakathi kwethu kunye lama-councillors akakhonapha ebubi labo bazizwe behloniphiwe phakathi kwethu sonke khonapha. Ngingakhohlwa njalo sile-war veterans phakathi kwethu khonapha. Silabakhokheli abomdabu, ama-village aid akhona phakathi kwethu lapha. Lizizwe lihloniphiwe badala bethu ngoba yini eliphethe abantu benkosi ezigabeni zenu. Ukuba khona wenu lapha kuqakathekile okumangalisayo. Nginanzelele njalo ukuthi bakhona abomthetho. Ngibone ubaba uSithole ngemva kwami ophethe ezakubabambeli. Baba Sithole khona ngapho lequla lakho lani siyalihlonipha baba. Kukanti bakhona abezethu PCA silayo ngokumama ngale abe-prisons lequla lawo lani lizizwe lihloniphiwe. Ngeke ngilibethe lonke ngiliqede ngengathi elizimeleyo. Ngingakhohlwa-ke bonaba abayibo abasilungisele lomeli uhlelo lwanamhlanje. Siyalibonga kakhulu, ikakhulu isibongo sami esikhulu our guest of honor. Ngicela ukuthi ngisiqondise ubaba uComrade R. Moyo, u-resident minister, noma engekho lapha ngizwe kuthiwa ubanjele nguMr. Mgoria. Mr. Mgoria, bengicela ukuthi baba usibikisele isibongo esikhulu kubaba wethu uMoyo ukuthi siyamthanda, siyamkhumbula, siyambonga ngakhona okhasenzele khona siyibubi ukuthi lathi khonapha namuhla eNyathi lathi sihosta umdlalo wonalo okamama oka-First Lady e-Excellency uMayi Mnangagwa, umdlalo omuhle kakhulu. Namuhla lami ngizizwa nami nginesithunzi ukuthi lathi ibubi lisikhumbule your guest. Ngiyabonga baba. I thank you. Engathi ungaqhubeka kunjalo. Siyabonga mhlonishwa wethu. Bubenzi Hlabezulu kaKhumalo
ngiyalibonga lonke elisukumileyo leza kumkhosi lalo okamama namhlanje. Kuyinto enhle kakhulu ukuthi mhlawumbe nxa kuvela izinto ezinje esigabeni zethu siphakamiseni inyawo sifinyeleleni ezindaweni zakhona sizefunda izinto eziningi. Nginanzelele namhlanje ukuthi khonapha uhlelo lukamama oluka First Lady kuyisifundo esihle kakhulu elizweni lethu. Ngani ngoba umama uyasikhumbuza imuva yethu imbali ukuthi izolo okhokho bethu bebephila impilo enjani. Ngizwile nje abanye bekhuluma abantu abami lapha ngokudla khona lokho, ngoba bathi ukudla kwesintu yikho okwakha imizimba yethu. Yikho phela libona thina khathesi sinje asisaqinanga njengabadala bethu abezolo. Abadala bethu abezolo bebengathandi izinto ezimnandi, khona ukuthi lesithi kubi kibo kwakuyikudla okumnandi kakhulu. Yikho babephila impilo ende. Ungabona ama generation ethu, ungabona umuntu esiyafikisa 70 years, hayi inkosi yabinika ibonus. Thina maximum yethu 60 and below. Kanti ke ubokhokho labo gogo okhulu abaningi bebokela ku-90 ngababo, abanye over a century 100 years. Andiyabona khona kuyana kusikhombisa ukuthi ukudla ababekudla kwakusakha imizimba yabo, njalo kuxotsha lemikhuhlane eyiyo esisiqeda kusuku zanamhlanje. Mina ngobami ngikhonapha ngibele umhlabezulu kakhumalo. Ngithanda ukubonga uguest of honor wethu onguye esilaye namhlanje ukuthi ngicela ukuthi baba honorable comrade thina ngakho thina isibongo sethu siyibubi namhlanje. Ngicela ukuthi lesifikisela kumama welizwe excellency uMrs Amayi Nangakho ukuthi abantu bebubi bathi mama bayakuthanda and lemfundiso yakho inhle ingathi ngaqhubekela phambili ama provinces onke kungabi imathi not yonke. Ngiyabonga. I thank you for all. Lichonile wadada. Ancho ngemuva enkulumo inkokelo mdaba kusela umuntu uzakhuluma manje. Ngizacela umama umfundisi